laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam, wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cheikh Ahmad Ba haray o weltanama fota jama heeɗiɓe fof kadi weltanama yo allahu lando waɗa en joddi muɗum ndin haray inchallahu haray ɗe gandintina jama on fii ko natugol ko lande haray ɗe wawi wadde étoile 61 ɗum woni star 61 e hoodere jeego e goo inchallah haray inchallahu haray ɗe watta micro on e sokeji hajjeen ɓe wontana en ko lande ɗon ɓen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo allahu lando waɗen yimɓe ɓe Allah manti fii muɗum ɓen ko alquran o wi si ɓe nani yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri ko moƴƴude yewtere nden ɓe gollitira hara waɗade en ɓe yimɓe ɓe o kambani o wi si yewtama ɓe waɗa e kolli juuɗe maɓɓe ɗin ko noppi maɓɓe ɓe huccita ɓe wiya kala satirul awwali ɗum ɗo koye konnguɗi tindi aranɓe haray o weltanama ustadi Allah yoɓo on joddi de yewtere ɗo den o waɗana en joddi muɗum ndin aljanna o marana on ko mandake mo moƴƴe yawma la yanfau malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim haray jama on fof no weltana inchallah de watta micro ngi juuɗe hajja ñippi inchallah de wi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Moussa, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh hajji. min weltike fota min totti subhanahu wa ta'ala yo Allah weltano on waɗana on ɗum ɗo ɓandake mo ñande woni jawdi ɓiɗɗo nafata haray ɗo min habbitoyi on kadi inchallahu joni kala faalaɗo waɗude landal himo wawi waɗude étoile 61 ko ɗum woni honno hoodere capanɗe jeego e joyi capanɗe jeego e go'o yaafe musidɓe julɓe haray kala marɗo lande ko yewiti e oɗo nde ɗo yewtere mo wawi waɗude ɗum ɗon e ɗo yimɓe ɓen noon fuɗɗo waɗude haray lan andintina ɗo musidɓe julɓe tedduɓe wownoɓe sarsande radio lawol kisal fi bayanaji ɗi no andirɗen noon haray sehuɓe men ɓurɓe ɓen haray ko laggine wondi ko invité temɓe haray noon ko sarsanteɓe haray noon mbuyno wowno noddude ɗaɓɓa ɗin ɗon baraji haray no andirɗen noon e kala bayana waɗaɗo ɗo o wengete ka YouTube hiɗen mari to guluje yimɓe ko heɗoto bayanaji ɗin haray ɗum ɗon ko sadakatul jariya haray noon kala faalaɗo e ɓayɓe inne men andintin sono kala min wayri andintinde seeɗa haray kala faalaɗo contactude men fi sarsangol ɓeɗo e ustasi ɓe hara bayana on nde waɗa ko kamɓe sarsantaɓe haray ɓe wawi contactude ustasi Abdallah e wontiranɓe en almannini haray numéro maɓɓe on ko 00 49 17 29 95 81 07 haray ko 00 49 17 299 58 107 sima ɗum ɗon waylan contactude min kadi e 00 44 79 83 28 17 e 16 ko ɗum woni 00 44 79 83 28 17 16 haray ɗon wawi min ɗum ɗo ma ɗum windanon men ka e laawol kisal ma contact on sagata ɓen ka laawol kisal inchallahu e fi sarsangol usasiɓe ɓen haray joni daren si woɓɓe goo ari ɗo fi lande haray noon usagen ko goto mi yiɗo taw arɓe fi lande ɗen lan udditande ɓen ɗon nam assalamu aleykum ɓe natirɓe ɗo inde maɓɓe nden no maake ko Bambila. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray komi landa on landade ɗo ko si tawi goɗɗo wujji goɗɗo haramo wujji on anda o yilto kañum kadi o jonnitamo kadi ko wujji mo kon hara o anda kadi kono o hetta haray si tawi ɗon no wawiri noon hara o haali o niwo komin wujjuma hino komi wujjuno ma kon inchallah rahman haray no wawira noon tigi tigi on ɓayɗen andi buyno toon so woni tun laaɓanama reedu bone woni men mintinagol etagol no hendora inna ɗum ɗo haray ko an jeeyi o so hendike ɗon laawol no hendori o inchallahu haray ɗum ɗon bismillah haray on ti laaɓi e mum ha on jarama haray ko noon ɓurata moƴƴirde mbi yawgol men mina kay probléme go ha on jarama albarka assalamu aleykum nam waaleykum salam on jarama noon kadi aray lan udditande hikkiɓɓen ɗon inchallah Allah si ɓen ɗo gayni e jeeng haray miɗo mari ɗo lande ɗiɗi woɓɓe no addi lande ko privé gaare on sey inchallah na probléme inchallah waaleykum salam wa rahmatullah
haray shagan on jarama yalla yubu baraji di yalla wadde joddi jannatul firdaus wala min menen kadi nani jabi gollitiray ko mako don haray min landalangal ko musido goto landi mo fala hurugol na filo o mo immono watawa wa utusubo ka no dinanama e harano mo marmo lekki ki o duwa ƴettude o landi noon si tawi haram mo wawi ƴettude killekki ɗon o continue korka kan hay noon wa'utu subaka on naati si hawri fajiri o feeri haray ɗon hannde kadi e tawi woni so ƴettaali lekki kin wona e lorra haray ko ƴettu lekki makko kin hara o acca ɗon hoorugol ngol madama keerol hoorugol ngol haray ko si fajiri o feeri hannde kadi ɗon kala faalaaɗo hoorugol haray ɗon o fiɓay tigi tigi on hoorugol ngol o ɗumannota ko ñaamata hannde kay goɗɗum ma o fajiri o feerude tawi noon si hawri nawnara ƴettantede lekki nden haray tigi tigi o wata hoorugol o ƴettali lekki kin haray koyo accu ɗum hoorugol ngol o ƴetta lekki kin kono haray si fajiri o feeri on ti wata ñaamude ɗon e ɓaawa ɗum ɗon hoora en anndi hoorugol naafiina on ti no wona haa ñalla haa nange toowa si on ti ittalikoje few no waawi anniyagol ɗon inna hannde mi hoori kono si woni haa on ti ƴetti ñaami e hoore annuye mum hara o fal jahare ore annuye makko ɓaawa fajiri o feerude o anni ko ñaami haray hannde kay ko ɗum ɗon o continta o wawata haray hoorde yeeso ɗum ɗo madama fajiri o feeri nani nam inchallah a jela woy wattuɗo landal gotal yaafo ɗon nam continue ɗo nam mare landal hiccingal ɗon ko musidɗo goto haray ara mo faala yaade ko meɗen toon joni noon haɗa sendo ko iwno toon haari on tuma ko ɗum woni gandal ɗuuɗa moƴƴama gollittirgol fi sunna on joni noon o faala yidditagol toon joni noon hara baabe makko feƴƴini e baabiraɓe makko buyi e joni noon hara baabe makko mawɗo janduɓe luttuɓe ɗon ɓen ɗon e baabe makko naaɓe nene gooto naaɓe baaba gooto kadi kono ko ɓiɓɓe nene gootoɓe e joni noon hara innama ɓen ɗon wonama haramɓe on tigui joni noon si on tigui yeehi toon noon tawata hara ɓen ɗon ɓe anda fi sunna on ɓe salminayi on tigui kamɓe ɓe konti ko ɓiɓɓe on tigui ɓaynugol toon ɓiɓɓe nene gooto ma ɓiɓɓe baaba gooto ɓen ɗon fof ko bappa e baabe mawɗo konti joni noon haray ko honno on tigui wawirta ko honno on tigui wawirta faminde ɓen ɗon hara si ɓe salmini on tigui o wawata fontande ɓe junngo ɓaynama hamɓe makko nam ɓen anndi haray ka diina tigi tigi on la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq wa in jahadaka la an tushrika bima laysa laka bihi ilm ɗon ko hay ko jibinɓe maɓen tigi a ɗoftota ko ɓe gollugol harmere si hawrina yumma gooto baaben ma na ɓen gooto maɓɓe ɓe kafa muynugol gooto en anndi ɗon haray na harmanɓe ma few haray ɗon tigi tigi on haqiqa tan ko anndingol ɓe dow haray wawata sellude hay ko denɗuɓen ma ɓay ene wano wiruɗa noon denɗu baaben ma denɗu bappa ma denɗu biro ma ɓeɗo fof ko kaawu e bappa wiyeten kono haqiqa tan haray ɓeɗo na salminteɓe on ti few si ɓe feewi salmingol ma ko ya hiwroɓe hiwrade labane tigi ɗum hara salminali ɓe si hawri noon wona e yeeso ton yewtere on say nden ɗon wawi ɓanginande ɓe haray tigi tigi on e harmanɓe neɗɗo on hino konta ka suratu nisa'i ɓe tawaka ɓen ɗon haray ɓen ɗon ɓe tawaka ton haray ko ɗum ɗon nayo on ti eto e tigi tigi on weltina goɗɗo e hoore ko tikkinta Allah kon haray ko ɗum ɗon sawaba on on jarama yo Allah hokkuɓeraji assalamu aleykum nam Cheikh Ahmad aray miɗo marɗo lande ɗiɗi e woɓɓe addanilan ɗo ɗen yomi landanoɓe kono nde yewtaki e muhadara meɗen on ɗo kono ɓe aray ɓe maki ko mapinde ɓe aray mi landanoɓe inchallah haray ko musidɓe meɗen landi ɓe maki ko honɗum woni e ñawore goɗɗo ƴetta sonnajo e tawa ko sowiɗo hara dewgal homama hakkude moɗon ko honɗum woni e ñaworen ɗum ɗon o ma ƴetta sonnajo on e ronka andude ko sowiɗo ange makko wondo naddon e suudu e nder ɗum andoya ko sowiɗo haray ko honno gerdata ɗon kadi haray ko ɗen ɗon lande ɗiɗi inchallah landal aranal ngal e ara andali ko sowiɗo no landal aranal ngal ƴetta sonnajo wara ko matum e anda ko sowiɗo haray ko honno wata gerdude ɗon e fi woddugol e on ɗon ngol
haray kon ɗum islam o yewti fi ɗum ɗon ma ƴetta on tigi naddon e suudu e andoya noon kadi ko sowi ɗo ƴettunoɗa ko hara on naadi e suudu haray ko on ɗo gerrata ɗon kadi ok landal aranal ngal woni neɗɗon resi sonnajo nam o resi mo andi jakka oɗo ko wonduɗo e reedu nam haray kama koɓe ko inni haray ɗon tigi tigi on ɗon ngal ɗon dewgal wawata sellude hakkude maɓɓe haray ko ma o yaha o wonoye ka maɓɓe toon taw haatuma o jibini ndun ɗo reedu o nam on say woɓɓe inni dewgal ngal humite hakkundeji maɓɓe nam woɓɓe inni haray hiɓe wawi wontidude kono haray tigi tigi on haqiqa tan ko haray ngal ɗon dewgal wata sellude haray ko ma o yaha taw ha o jibinoya on ɗum ɗon ɗum ɗo reedu so jibini on sayi dewgal no wawe humitede hakkude maɓɓe haray ko ɗum woni landal aranal ngal ka nam ko noon tigi ustad ok landal ɗimmal ngal joni on ti resa sonnajo on kafidemo e makko mbaldi ha gasa anduya noon jaka ko sowiɗo nam ok ɗon haray toujours ustade mi halfinani en altini o ngal landal ɗon jabana en ngal Seyka Amadou joni joni mbiɗen accidi mo inchallah ok haray on ti resa sonnajo on kafide makko e mbaldi ha gasa anda e jakka o ko sowiɗo haray toujours ñawornden on ɗon ko yo yilto ka maɓɓe o wona toon ha o jibinoya on say siɗi ɓe wawi on say humitoyde dewgal hakkude maɓɓe kono amma haray teŋe on ɗon o jeeyi teŋe ko teŋiri makko aywa amma arano on haray teŋe ɗen si tawi ɓe wata wondoyde makko haray teŋe ɗen daganaki on ɗo ne haray teŋe ɗen tigi tigi on teŋe ɗen iɗen andi Allah subahana taala wi so resi sonnajo tawi woni on naati daali e nder suudu haray ñawore on ɗon nden teŋe on ko yo sendu junno feccere sonnajo on gorko hetta feccere kono noon haray konde gorko o yaafoto ɓuri moƴƴude konde gorko o yaafoto junna sonnajo on teŋe on haray ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude inchallah barakallahu fikum eyi kono haray toujours ɓay haray ko landal ngal tawata aduna o fof hino heɗiti ɗo e banggal ɗon haray toujours e yiltitana e docteur inchallah kañum landal ngal ɗon yalli haray on sonnajo ɗon sowiɗo mo on ti resi naatidale mo suudu serti e muɗum haray on ɗon kayno tawa e programme on ka sendanede teŋe junne feccere ma accane fof haray inchallah e ruttita e ngal toon docteur ɓeydan wallugol inchallah barakallahu fikum nama jengara mi watti micro nge sawtumo inchallah nam on jarama ɗum ƴettuɗo goto ko goto luttiɗo so tawi goɗɗo waɗitali nam ɓe natirɓe ɗo yimɓe maketeɓe Aissatou Bari assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi ala toon janta alhamdulillah ustade no jelti on ɗa assalamu aleykum ustade waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jarama batte yewtere nde Allah jonnitoyo ñande woni on wawana hoore mum hay foy waɗa men nan jaɓi min landalal ngal ɗo ko hari men no e leydi goonu kono min iwi toon heeɓi joni duuɓi no arde jeenayi kono tawi honno kamen losno ɗon dow ley magasin no ɗon ko ɗon noon min soodayno piiwoytoɓe soyi so ɓe yayno mi ñande goo mi soɗɗon ɗen piiwoy heddi tawi noon mbuuɗi an ɗin no manque seeɗa wano quelque cent so on suman nanoy lango mi yo mi ƴetto on suman mi artiroyay ɗin timma wano $1 on suman e nder ɗumin ni awa mi ƴetti mi yayi kono chaque fois ngaamelo e ɗuma sowintina wotigi yaarugol hella ton ɗen ha noon wotigi iwi ɗon ɗen wawali nattugol wona on ɗin mbuuɗi ɗon so tawa noon joni min artiri e leydi goo joni noon hara ɗum ɗon chaque fois yino mapinlan kono hara mi jonnitirta ɗum ɗon par ce que min woɗɗodiri moƴƴa noon mi annda kadi numéro maɓɓe nam ok haray ñawore ɗin ɗon jawdi ko ñawore ko masalan hoccuɗo mo yitali jommum ko nden ñawore ɗon haray o joguitoto haray ɗon tigi tigi on kañum jawdi ndi ko gotel e piiji ɗiɗi yer konko jogani ɗon mo anniyo ɗon itta noon mo sadaka anniyano ɗon mo itta noon mo sadaka okko goɗɗo goo anniyo ɗon ko kanko ittan o sadaka on kono haray toujours on fiɓay si Allah wuurini on ha o yiitudoyi e makko on yeedotomo fii muɗum mi warruno ni si hawri o ƴetti awa so ƴettali o ƴetton noon on sayer ɗum ɗon junniton mo sadaka on wonana on ok haray ko ɗum wonta nden ɗon ñawor wa billahi tawfiq amma si tawi gasata yiidutugol e ɗon on haray koye waɗirɗa ɗen
tawi son tanƴinaaki yiitutugol e mum ara on waɗaydi nden ɗon ñawoore ko majji ɗon tanƴini yiidugol ñande ɗo wo jonnuma on tanƴinaaki ɓayde anndi ko hoccakon ko yo inna ko on timaru wono en nder hitande fof hara no landade ko hombo jeyi ɓayno jon ɗo hiɗon anndi ko hombo jeyi ko woni haray on mara laawol ni no junnitironmo junngo e junngo haray ɗon koyo gerdu noon koyon ƴettu ittanomo ɗum sadaka tawi son tanƴinaaki yiidugol e makko on jowaaki programme yaarugol toon haray kon tan e waɗu ɗum ittanomo sadaka anniya ɗon si hawri o yiidoye ñannde go'o tawi on sifanike mo ƴettaali ɗum aray on junnitaymo ko makko ko kon on sayi onon wonana on sadaka on inchallah si hawri yiidoyaka ɗon kadi ha yawmal qiyama tawi on gerdiɗa ɗon ɗon kadi inchallah Allah subahana wa taala goto kala hetta hakke mo Allah junnitana e goto kala awa inchallah on jarama Allah ko mbaraji ɗum ɗe gandintina jama on inchallah ɗen mari programme ji labaɗe ɗi ƴettanɗen programme e ko suumay ɗo haɗa en artoye majji inchallah ɓaɗe gandi ko sabbor suumay ni en artoye majji warnen jama on e programme on inchallah haray ɗen uddande sakkiti ɓen e ɗoɗen haray on sayi jafodiren hannde inchallah assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah yo so yawa men uddani on ɗo inchallah on jaram bu yaray ko landal mi mari ɗo ko yowodiri e istihara aywa aray ko on ɗum woni istihara e ko noneji mum sino woodi ko tabiti e nela ɗon sallallahu alih w sallam aray yo ɓanginan men ɗon ko ɓeyru ko Allah famini o أي بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أرأيتو زرقوا بلانديكم في الاستخارة إذن عندي حديث جابر بن عبد الله في اللي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة في القرآن الله صلى الله عليه وسلم عندنا إنه من الاستخارة وأنه بجنر سمي القرآن الكريم أرأي استخارة جولو دون إنه لا من صلى الله عليه وسلم وجولو قل در ديدي جولو در ديدي نوني darnde arannde so on ti waɗi fata sono faala waɗa qul ya ayyuhal kafiruna darnde ɗimmerne qul huwallahu on waɗdete noon ka safe witir on ti juuli darɗen ɗiɗi salmini ƴetta du'a on no ka hisnul muslim du'a on no wi allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra on ti wowla ɗon ko faala kon on ti wowla ɗon ko faala wadde ko siko setagol siko resugol siko julayagal siko gollidugol e neɗɗo on ti janga du'a on khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri ajilihi wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir li al-khayra haythu kana thumma ardini bihi on ti janga oɗo du'a ko ɗo wiyete du'a l'istikhara jolɗo en wulawo meɗen sallah sallam si on ti juuli darɗen ɗiɗi waɗi oɗo du'a o hewtiɗade kami wiɗen ɗon o wi'i o landike ɗon o gayni du'a o mo wawi fillitade laabi tati si ɗum ɗon gasi inchallahu hande kadi o acciray ni na walagol hoyɗa sino moƴƴanma na suɓuɗin l'istikharaji ɗum few ko tawi woni no moƴƴama inchallahu Allah tabintina ɓernde ma nden e mum yiɗinande kadi on say noon dillina saabu on tawi ɓernde nden yiiɗi kontina inchallahu haray no moƴƴanma tawi siko axe ɗum ɗon kay Allah woncita ɓernde ma nden ittay mum haray na innugol l'istikharaji boyi ko wiyata kon ko walagol hoyɗa sa hoyɗi ɗum ɗo haray no moƴƴi mimma sa hoyɗi ɗum ɗo haray no moƴƴi na ɗum ɗon naɗi l'istikharaji ɗin fof koko sifiɗen ɗo ko ɗum ɗo ni istikhara munulaɗo meɗen sallah sallam jandi sahabaɓe makko ɓen ko ɗum ɗo kadi woni haray ko hani wadde kala gonɗo in Allah subahana wa taala on haray assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah haray o ka istikhara ɗon woɓɓe innayi e accon hakke e wono on tigi si juuli ɗen darɗe ɗiɗi ɗon uddita qur'an on on ɓan tun uddita jannga ndaara ko ɗum windi ɗon si tawi ɗum ɗon hawrodiri e koko moƴƴima hara koko hulɓingol ma si waɗin piiji haray ko ɗum ɗo woni ko on tigi fandana si waɗin istikharaji ɗon tawi mo faami ɗum ɗon sella few ɗum ɗon jolale nulaaɗo meɗen sallallah sallam wona gooto e sahabaɓe wona gooto e salafu salihi e karamakoɓe joomiraɓe mazhabuji ɗin hay gooto ɗum ɗo haray sellirano few nde tawde haray ɗum ɗon ko nandintinagol e mushrikina ɓen ɓe immotono hoore subaka ɓe yaha ɓe memmina colli ɗin kadi waaloto ɗon siɗi yaariri ka nano ɓeyna moƴƴa siɗi yaariri ka ñaamo ɓeyna no moƴƴi ɓe yaha ɓe jogii kay cahoy koy ko Allah wi wal aslam sigeji ɓe winde kuma amarani rabbi kuma nahani rabbi kuma no winde ɓufulo ɓe townay koye fof mum ɓe yeeƴa ɓe liɓa ka leydi
siko amarani rabbi o fewti dow ɓe nama hen no moƴƴi siko nahani ɓe yilto tawi woni ko ɓuflu on ha fa himɓe fuɗɗito aray yo gerdetake noon ɗum ɗon haray tabita inchallahu ko ngol laawol ɗa on tira watta jaram buya allah konko ɓuri moƴƴude e joddi barakallahu fik assalamu aleykum wa rahmatullah naam on jarama fota fota e inchallah naam assalamu aleykum hajjay wa aleykum salam wa rahmatullahi nala toon jam tum ɓe nguureji ɗin fof no e jang ɓe ja alhamdulillah ala jeng fay koye koye fof ɓe jang ɓe fof hiɓe e jam tana bo alaga haray ko weltanagol on duwano on weltano karama ko en ɗon batte yewtere nde nani awa on jarama albarka moɗon awa yo allah waɗan ɓe joddi alijanna yo allahu lanɗo ɓeydan en balɗe cellal e diina jaɓaka accida en ha ɓooye juuta awa aray mi falano tun kadi ɓeyditande on ɗo seeɗa fi ɓe fayɓe men jogaɓe haray hiɗen tori allahu subhanahu wa taala on yo newinagen hettiren ɓe no moƴƴiri e no ɓuriri ni kadi e neworade e hoore no yaawiri kadi ɓay ko kanko waawi joyi ko kanko tun anndi ko fii hon ɗum waɗi so muujinani en ɗum ɗo fewdo ɗo ara hiɗen torondiri en fof meɗen hiɗen tori communauté guinéen on kadi nokku kala ka ɓe woniri surtout hella ka wonirɗon ton e tawde noon fewdo ɗo o jarrabuye ɗo kadi ko toon ɓuri en ne fewtande ara ɓeyden jogondirde ndaaren ko honno ƴettitirten ndu muradu ɗo ara en accittirali ni meɗen anndi noon hiɗon wakkili to muradu doole kono aray fayin ko wakkili ɓen innete kadi yo ɓeydu wakkilade aray fayi on tigi no nande seeɗa seeɗa ko woni e feƴƴude kono eno woni e feƴƴirde noon aray hiɗen duwa ɓeydude andude droit ji men ɗin e devoir ji men ɗin aray noon hiɗen koyen ɓeydu koko minni kon koyen ɓeydu fayin si tawi ko enen woni e toñuɓe darte moƴƴa ko woni en e wadde ko ɓeyde rentagol e kamɓe kadi ko ɓe woni en e wadde ko waɗi heddiɗi ko haana aray faɗɗi kadi ɗo anndi goɓɓe ɗum ɗo wonaa noon haani kono ɗo jurɗo fay koye wano koyɗo sabaka église ɓe anndi ɓe jaɓata fay koye ko hewtaade fewta ko loore ko ɓeɗo tan nam ligne mo on fuɗɗi kupude allo ɗon nande men nam ok onon ko ligne mo gonno ɗuytade ko hanko ngaa ala arti kadi nam joni mi annda si ɗon faamude ko mi faala yewtude kon min faami ko mako ɗon ko awa joni aray ko yen ɓeydu wattango yilla min minoɗen fii ɗum ɗo hiɗen torade allah hiɗen torimo ballal kono koyen memmin enen kadi waɗen sabuji ɗin joni aray ko ɗum ɗon mi faala andagol en foppu meɗen koyen ɓeydu wakkilareji ɗin e duwawji ɗin ndaren ko honno ɓeydeten wallidirde kadi andinen ɓe dow ɗum ɗo wonani ka luwaji maɓɓe toon ɓeyden en foppu ndaarugol ko honɗum woni ko fewndi e ɗum ɗon ndaare ɓe mawɓe men ɓen no maaka adiɗoma ɗanade o aɗotoma finde ɓay aray e ɗe leyɗe hiɗen anndi woɓɓe goo adinokiɗen e majje julɓe wano enen aray ko piiji ko ɓe feƴƴini kamɓe ko ɗum woni ko fewndinɗen enen kadi nam ko noon woniri voilà ara eɗen duwa renseignement nokkeeli ɗin fof tappen base ɗin fof ndaaren ko honto allah ittirante en sabuji moƴƴi sino waawen ɓe anditirde ɗum ɗo wonani ɗum ɗo kadi ko woni ko haaniri ɓay luwaji maɓɓe ɗin no toon ko duwaɗen wadde kon no toon ko ɓe duwa en wadde kon kamɓe kadi no toon kono ara na ɓe feƴƴintin kadi panndi nam ko noon woniri ha jeen haray no jokka haray association molanaɗo hino ɗo ɓe innamo pottal fi ɓantal haray ko ɓe golludude e gouvernement on haray ɓe organise no réunion molanaɗo London fi muɗum ɓe invutuno social ɓe ɓen policie ɓe ɓen karama ko l'école ɓe ɓen ɓen ɗon foppo hara ko fulɓe donc yewtano fi mum no jokka no guerede par ce que ɗon anndi no mi inniri noon ka début émission ɗo ko si hunde nden ari fanninde arali emo wonduɗa nokku ngotum on fayda par ce que ko yila ɓiɓɓe buy jattama kono yila ɓiɓɓe oɗo sonnajo jatta ɓay oɗo haray ko minen ƴawidata ko minen cippodata min anndi pay koye haray tuusi yimɓe ɓe moƴƴa naafi sino jooɗa e haray yiɓe tefude ɓe annda ko honno ndaaragol si ɓe waway engageude avocat ɓe hara ɓen ɗon hiɓe ndaari ɓe étude ji ɗin ɓe waɗireni yo arano on ɓe lanni ɗum ɗon joni ɓe ndaarde ko honno par ce que kamɓe ɓe golludude gouvernement on joni ɓe heeɓi wonɓe gollude ka gouvernement on anndi no jokka seeɗa
won tumpiji ɗi nganndi si fuɗɗama ko yawirta no yimɓe ɓen faalira noon par ce que ko ɓe yaha pas en pas par ce que ɗon anndi ɓeɗo ko haray ko ɓe ayɓe diina kan e tawi ɓe hiɓe fof ɓe wontiri par ce que tawi laamu ngun e ɓe social ɓe ɓe ɗuman fof no wontiri kaka maɓɓe wona ñaaweede siko on anndi so jentike wona ɗuma honno histoire ji ɗin ko woni feƴƴirde noon nga no ɗoni jattirde ɓiɓɓe noon on taway vraiment haray no metti fii seeɗa kono no jokka to komi anndi kono no jokka naafi sino derfa ko woni ɗum nano hawjirɓen noon woni ko torɗen Allah ko Allah jonnuti en ɓe jam moƴƴere hara ɓe naɓɓi taaliɓe hannde ka ɓay yeetama ta ɓe naɓuɓe toon no gasa kadi inchallah ɗum ɗon wona sabu ɓe ronka ɓe nattude toon hara ɗe mbeedi torondirde duwa en fof kadi inchallah hara on albarka moɗo boy hara lan hiwro alajjen ɗon e paygoy koye fof maɓɓe salmini ɓen gureji ko yaafatu ko mi jogii on ko juuti ko probléme ala koyen goto si Allah jaɓi Allah koye mbelagol e jam amin aywa on fof on weltanama inchallah haray ɗen hatta fewno ɗo ɗe weltano jama on fof Cheikh Amadou haray mi weltanike on fota batte jonde nden inchallah e weltanike jama heeɗi ɓen fof kadi en toriki Allah subahanahu wa taala yo Allah lan ɗo weltano goto kala iɗen weltanno surtout attiɓe sinkenden ɓe nde nokkure ko wawiden fottude hara en humpodira goto kala heɓa nafoore e fiika dina muɗum den tori Allah subhanahu wa taala yo Allah lan ɗo waɗan en golleji meɗen ɗin fof hara ko saabu naatoygol en ko aljanna e yafanagol en bakkatuji meɗen ɗin warsike en ɓiɓɓe fewɓe moƴƴuɓe warsike en enen kadi moƴƴugol e warsike en yimɓe moƴƴuɓe kadi kono ardo en ko leydi meɗen o wawna en hotugol ko meɗen ɓe ala ɓen ton o tabintina wonɓe ɓen ton e hoore diina o reena karama koɓɓen fof o ayna ɓe